Usred smo utrke na najradikalnijem terenu dosad, kamenjaru otoka Paga. Staza je započela u Paškom kanjonu, makadamskim putem punim oštro kamenja, nastavila se prema Metajni, a završava na plaži Ručica. Osim sa surovim terenom, Ana i Gorana bore se i s jakim vjetrom. Koja će prva stići do cilja? Na surovom paškom terenu Gorana nema prilike kratiti i tražiti prečace. Ima li spremno drugo rješenje? Unatoč teškoj stazi, Gorana je uspjela preteći Anu i u ključnom trenutku preuzela joj prednost. Vodstvo je zadržala sve do kraja i ostvarila svoju drugu pobjedu. Kakvi su dojmovi nakon paške utrke? Teren je bio težak i ja sam se najviše bojala da ne probušim gumu ili negdje da padnem bez veze, ali teren je sama škrapa. Pa evo da, teren je dosta težak, najteži od ovih terena koje smo do sad vozili, barem po mom mišljenju. Gorana mi je u jednom trenutku presjekla put i to me je zapravo dosta zasmetalo s obzirom na to da je onda nisam mogla pristići kada sam namjeravala, ali vratit ću je za to idući put. To je utrka, zna se kako se vozi utrka, na sve ili ništa. Danas se moja tehnika ipak nije pokazala toliko dobra kao na Kopačkom ritu i izgubila sam, ali ipak vjerujem da još nije sve gotovo i na idućoj trci u Rastokama namjeravam to popraviti. Zadnji put me je blato koštalo pobjede, ali mislim da su Rastoke malo drugačija staza. Kopački rid ima puno mulja i tako nekog neprohodnog terena. Vidjet ćemo. Gorana je u ključnom trenutku Ani preuzela prednost. Prva došla do cilja i ostvarila svoju drugu pobjedu.